Geware estudyante ning Hospitality Management ning Holy Cross College king balen na ning Santa Ana ing meto nga 16-foot giant lantern Kakanin Bilao bilang parti ning pamagmasusi ning Karelang School of Tourism and Hospitality Days. Laman ning higanting Bilao reng niyayaliwang klase ning Kakanin kalupan na ning puto, kutsinta, ubi halaya, palitaw, sapin-sapin at suman bulagta. Paruminggu rating pegsa dyan reng magaral bang ipakit ing karelang training king culinary arts at food presentation. Agpangkareng organizer, si simbuluyeng proyekto rang iti na isundu ing suporta king kulturang Kapampangan at king pamagpapakit king talento at gelingan dareng estudyante karas king larangan ning hospitality. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.